الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami Islam, alhamdulillah. Na yun na ito, siyab kita niyo hajaman na to ini, amoy in daong ta parsukuhan siguro na to mulia waktu ini. Kumanap na isang simpangadyan kaatutan niyo sa arta pagpatumtum. Insyaallah, gumawa kita niyo bahagi, paginawaran na to waktu ini insyaallah. Amin murah-murahan mahinang nato yan tulutuanan daon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari din akong palukay, tukbal ko yung guru na to kalasan. Wala na ruway na kay Sheikh Abdullah Yasin. Ito pagdal siya na to maskura. Alhamdulillahi al-wahidul ahad al-fadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه ولا مثل له في أسمائه وصفاته وإحسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه أما بعد mga katawtay manghuran na mo, masuok malayo, itukbal na mo kaniyo in pagsagi nasin kita niyo. Alafal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga barhurmat in topic sin kita niyo ha Domini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kalakpasan iwan kajuljanaan hamanusya. Kalakpasan iwan sin kabinsanaan atau kajuljanaan hamanusya. Mga umat Islam, muna-muna patattapon na to yung pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban labay kita niyo hadaan atawa lumabay kita niyo hadaan mabuntol masanyang iban malappas kita niyo. Aniban na to in mga kadaan-danan bingkok mamingkok atau dan amuin bukun kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau pakarajaan kakahinang ikajuljana hikabinsana kato niyo. Bunan to nagsabda yung Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya salatu munjiyatun wa salatu muhlikat. Tu farkala in hikalakpas hamanusya iwan tu farkala isab in hikajuljana hikabinsana hikakangi hamanusya dunya akhirah. Adapunin kalakpasan tu farkala nasabut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ammal munziyatu fataqwallahi fis sirri wal alaniya wal qawlu bil haqqi fir rida was sukht wal qasdu fil ghina wal faqr. In hikalakpas hamanusya tu farkala hikaisan niya
pagmabuga pa Allah Ta'ala, sibu da hakasipukan iban hakatampalan, ay hakatauran iban hakatiu-tiuan, atawakan sibu da isa-isa niya iban sin hakamatauran siya, ay sibu da siya kakitaan sin pagkahinimano siya, iban di kakitaan sin pagkahinamano siya, atin niya tatapdain pagmabuga niya Allah subhanahu wa ta'ala, ay pamagbog niya hadaakan sin Allah ta'ala, iban paninggali niya kataan panglangan sin Allah ta'ala, ay pagtaat niya pa Allah, iban pag anib niya, pagtinggal niya mga hiyaram kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna fataqwallahi fi sirri wal alaniyati, kaisa. Hikarua al-qawlu bil haqqi fi rida was sukhti, himumungan, maghimumungan bunal, hibisara niya ing kasabunalan, hibayta niya ing kasabunalan, sibu da iyaon hakabayaan niya, karidaan niya, iban sin di niya kabayaan, at tawasibu dayaon kabayaan sin pagkahiniyamano siya, iban sin karugalan nila, ay hibayta niyara, hipamayta niyara imbunal, iban hipamayta niyara in bukon bunal, in sibu da inyaon kumugdan hakakahinang niya, iban sin wala imamo hakakahinang niya atawa di niya kabayaan, narugtol niya, hibayta niya ra in kasabunalan, al-qawlu bil haqqi fi rida was sukhti. Hikarwa, hikatu niya al-qasdu fil ghina wal faqr, hati niya in pag amulahin niya, pag budget niya, sibu da siya halawm sin amo in hayang muhaddal siya, atawa sibu da in kaaunan niya dayahan siya iban sin miskin o fakir, hati niya yaon da in pag budget niya, hakahalan niya, atawa kan pagnapaka niya, hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibu da in kaaunan niya, dayahan in kaaunan niya, iban sin fakir siya, atawa kan miskin siya, hati niya agarun niya ra in kabayaan sin Allah, hatungod sin pag napaka niya, paginhabaran niya. Wa ammal muhlikat, adapun in hikajul jana, hikakangi, hikabinsana hamano siya tufar kala, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahawa mutbaun aw fahawa mutbi'un, ikaisa makaagad siya hahawa nafsu niya, miagad imano siya, awin agaron niya in hawa nafsu niya, ati niya bukun in hawa nafsu niya, paagaron niya pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ikaisa dahin ha mga hikajul jana, hikakangi hamano siya, dahin di naman ha dunya lawi hadlaw akhirat bang in
hawa nafsu niya iniagad niya bukon in hawa nafsu na in tiagad niya kabayaan sin Allah Ta'ala atau hagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaruan niya wasukhu muta' hati niya in kaikot niya magad siya haka ikot niya ay maikot siya hapag dihil uno-uno na pakaradyaan pag-agama bisanin ukuning kaonan niya pangarta atau panyap lapayin himumungan hati niya landuin ka ikot niya hati niya magad siya ha in hawa nafsu niya ha kabayaan sin ka ikot niya. Hikatu ijabul mar'i binafsih. Ijabul mar'i binafsih amo in huna si manusia in feeling niya siya in mataas, siya in lebih marayaw, siya in lebih dakula din hakatan biya amuin kabayaan niya siya sadya in mataas din hakatan atau siya sadya in maingat din hakatan atau siya sadya amuin suway sabuton atau suway hurmaton ha uno-uno pakaradyaan. Sabab sin in kabayaan niya maino-ino siya ha ginhabaran niya. In ijabul mar'i binafsih hiya asadduhun. Amunin sangi-ingi sifat si manusia hatuna sabut. Labi mangi siya din ha fahawa mutbiun wasukhu muta'un in mangi din hadwa labi mangi din hadwa ini ijabul mar'i binafsih. Mga umat Islam haupu bisara haupu sinjunjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tu farkala in hikalakpas ha manusia tu farkala in hika juljana hika kangi ha manusia haupu bisara haupu mahambuok niya mafun niya doon in lalabayan dan singkarayawan kataan. Dan singkarayawan kataan. Demikian haupo amuin kaanigan niya kalayuan niya makalayo siya din hakatan amuin hikabinsana kaniya hikakangi kaniya into farkala nasab. Adapun mga umat Islam in pagmabuha fa Allah Ta'ala fi sirri wal alaniya fahiya malakul umur amunay ni puntukan sultan sim pakaradyaan siya na inuhanan singkatan pakaradyaan asabab niya husulul khairat madawhat si manusia in kasanyangan dunya akhirah madawhat si manusia in kalakpasan dunya akhirah wan difaul surur iban matulak doon kaniya in kangian katampanan niya in katan ikakangi ikabinsana hakahalan niya dunya labi adlaw akhirah.
In taqwallahi azza wa jalla fahiya muraqabatullahi ala dawab. Amuna tatak in pamagbog mo hasara sin Allah. Tatak in pamagbog hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu bi qurbil malikil allam. Iban in panghati mo kaingatan niya in siya sa suok-suok pa al-malikul alam ay Tuhan Rabbul Alamin. Kaingatan niya in siya labi masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masuok siya pa Allah ta'ala na habihetto fayastahyi min rabbih. Masipog na siya din hatuhan niya. Yaon na kaniya ing kasipog hatuhan niya. Masipog siya hatuhan niya. Ang kakitaan siya sintuhan niya doon haythu naha doon hapanglangan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masipog siya amo iton pasababan di niya hikadugtol hikahinang niya hapanglangan kaniya sin Allah atawa wa yafqaduhu fi kulli ma yuqarribu ila ridha. Iban doon hika masipog siya patuhan niya amuin lumayo siya malawa kaniya doon in katan pakaradyaan uno-uno hikasuok niya pa rida karidaan sintuhan niya Rabbul Alamin. Adapun in kaulul haq hikaruwa ikalappas hamano siya maghimumungan tuman bunal kabtangan bunal in himumungan kasabunalan fil gadabi war rida sibu da siya halom sin diurugalan iban sin halom kuyag halom kakuyagan yaon da in himumungan kasabunalan kaniya in bisaran niya bunal da qaulul haqqi fil gadabi war rida. Hati niya in himumungan bunal sibu da in siya halawm dugal iwan halawm kukuyak. Munato din nasabot yato unwano alas sidq. Amo na ini puntukan puunan gamot sin yaon kaniya in pagsabunal. Yaon kaniya in pangandol wal adal yaon kaniya in kaadilan wat tawfiq iwan tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akbar burhano alal iman iwan mo na ini sa lagu dalil doon ha makusog im pag-iman niya pamaratsan niya. Wa kahrul abdi ligadabi iwan amoy ni mamu po ihaipon hadugal niya wa syahwati iwan ha hawa nafsu niya amo na in kaulul haq. Bunato din siya la yanzu minha wayroon malakpas din kaniya illa alas sidqi malingkan doon illa kulli sidqi malingkan doon kaniyain pagsabunal pagkahagad matan wala yakhrujuhu al-ghadab wayroon hikagawa kaniya sin uno dainha dugal was sahwa anil haq iwan sin hawa nafsu niya din hakasabunalan wala yudkhalanahu fil batil iwan di siya makasuod doon pa
hinang kabatalan, himumongan kabatalan. Bal as-sidki adapon iyaon siya tattap habunnal mattan hakasabunnalan amon li ahwalihi kulliha wa syamili. Pagkatan kahalan niya kataan-taan iban saplag sakup niya ingkatan pekerjaan. Adapun in al-qasdu fil fakri wal ghina. Artinya pag gasto pag economic niya hasibo da siya halom ka miskin iwan halom daya fa inna hada kunalto dinini alamatun ala quwwatil aql. Tanda dakula doon hain siya mahait in akal niya makusugin akal wa husnul tadbir iwan yon kanin sarayo-rayo pag amulahi pag amuin parihala sa bunal wamtisalo li irsali rabbil qadir iyon in pangagad niya hapamando sintuhan rabbul qadir amuin tagbaktulan simpakaradyan. Yan ang simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Walladhina idha anfaku lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna dhalika qawama. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ini nasabot ha surah Furqan siya na sifat in ayat ini sifat hikalima dahin ha mga sifat sin ibadur rahman ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala imakna niya apabila sila magnafaka hapangarta harijiki dihil kanila sin Allah lam yakunu mubaddirin bukuning kaaunan nila mag-usiba sin pangarta nila sin waktu nila sin kataan pakaradyaan nila fi infakihim hapag nafaka nila bukun sila mausiba mabulasag mag-usiba hapag nafaka nila fil mata'i hapag kaon wal masyarib hapag inom wal malabis aban hapag tamong wala bukhalaun bukun isab sila ikutan yukassiruna wa yudayyikun amuin masigpit kanila ataw amuin haupuon nila iwan masigpit kanila fil impag napaka bukun isab sila biadto bal sa mga hum wasatun mu'tadilun sa mga in sila hapartangahan in pag napaka nila hapangarta nila wa khairul umuri alwasatu in sa reyo pakaradyaan amunain hapartangahan damikyan pakaan na tadbir biya day sab simpag amuin pagparihala pag amulahi awon pag amulahi pag napaka pag-budget, singkatan, pakaradyaan nila, mangi. Padali kalbukhol, damikyan yung pag-ikot, wat taktir, iwan sin amuin, magpahunit, magpahunit masigpit kanila, in pag napaka, ineton mangi. Laong himujahid, rahimahullah, لو أنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله ما كان سرقا. Bisan kau magnapaka biasin bud hi Abi Kubais bulawan biasin lago sin bud hi Abi Kubais hapagtaat kana pagtaat pa Allah
bukunin kaunan niya ito pag-usiba. Bukun usiba. Walau ang paktasaan fil ma'siyah. Bang isab in pag napakamon, bisan na kwan hanggagantang. Uno-uno na, pagkaon. Fil ma'siyah, pag napakamu hamasyat. Pag masyat fa Allah, kana sarafan. In kaunan nito, uno, usiba. Iusibaan mo, in rijiki dihil kay mo, si Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Intu farkala na pun niya in katan karayawan. Amoin mutaallik siya manunzuki gimagantong siya ron hahak sin Allahu Ta'ala iwan hak sin ginhuabaran iwan kahak hakan sin ipon. In to sifat ini in tagdafo niya unar to nagfaruntungan na siya sin faruntungan sa taas-taas iban siya na in yaon na kanin hidayat pamando iban amo in guideline sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon kaniya. Adapun intu parkala hikajuljana hikakangi hamano siya in panagnaan niya hawa mutbiun amuna hawa nafsu na in iagad niya. Kabayaan niya in iagad niya parman sin Allah Ta'ala wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Wairunna salawng-lawng dahin ha mga salawng-lawng manusia isiu-siu in iagad niya hawa nafsu niya bukon in hawa nafsu niya pia agad niya hapamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Qasas. Unanto din hawa nafsu yahwi bisahibihi amuin mangdahi ha tagdafu niya ila asfalid darakat dahon niya kaumaun pa sa amuin matto fabuli sin afinar ka jahannam tundanon niya kau hulubon niya kau dahon niya kau aspal dito habuli sin kainapusan na sin buli sin afinar ka jahannam waliyadu billah. Wabil hawa sebab sin hawa nafsu tandafa'un nufus tulakon niya ingin hawa baran sin manusia ilas sahawat maong pa hawa nafsu ad-dara al-muhlikat hika mudarat hika juljana hamanusia waliyadu billah. Adapunin as-sukhul muta'a fakad akhdaratin nufus sukhaha. Ini niyaon waktu humadir hagin habaran si manusia. Yaon siya hagin baran si manusia. Dia na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuka sukha nafsi fa ulaika humul muflihun. Surat Tagar. Ay hisyo-syo katamingan niya in kaikot hahawa nafsu niya mapupo niya fa ulaika humul muflihun. Sila na ito in nagfaruntungan. Wa man kada lisukhi fa ulaika humul khasirun. Hisyo-syo matundan maagad niya in kaikot niya kasigpit sindaghan niya sila na yato in sa lugi-lugi manusia. Fa inna sukha yahmil alal bukhul karena in sukha mangdahi maun pakaikot
wa man'ul hukuk. Wang kau maikot na, pagangon niya na in kahak-hakan. Di mo na matunay in hak. Sin ginhawaran mo, sin pagkahimo, at tawa hak sin Allah Ta'ala ron kayo. Wayad'u ila darar. Dahon niya kau, maon pagkahimo, ikakangi, ikamudarat, wakati ato, waluko, maon pamugtui, sing kasilasa, iban amuin, umato, dua maas niya atawa patay manghud niya. Amrus suhu ahlahu bil qati'ah fakataw. Daakon kau sin suhu ini in tao maon pa mugtui kasilasa na bangyaon kay man suhu bugto ni sabsin tay manghud mo in kasilasa nila kay mo. Wadaahum ila manul hukuk, tawagon niya sila atau dahon niya sila maun pa manampani sin hak sin kaibana alwajib wang pamtasalo na hinangon nila raisabito agaron nila wabrahum iban amuin laungon niya sila bil muamalat bisayya. Akkalan niya sila doon hapag saumadja mangi minal bukhsi de wal ghishi de hapag akkal atawa pag amuin pag tipu-tipuhi pag akkali pag anyaya iyanyahi war riba iban maum pa magriba fafaalu na hinangon mahinang nila ito sabab bangyaon hapangatayan as-sukh. Fahuwa yad'u in siya ini mangdahi ila kulli khuluqin razilin maumpa pangadatan sangi piyag mangi sinsara bangyaon kay mo in sukh. Wayanha an kulli khuluqin jamil. Pagangon niya kau, langon niya kau din ha tiap-tiap pangadatan marayaw. Wa amma ijabul mar'i bi nafsi, adapun in ijabul mar'i bi nafsi katuh kabinsan amano siya fa innahu min a'dam mukhliqat. Nato din siya sa lagu-lagu hikajulja na hikakangi hikakangi hamano siya. Wadailul umur, hapakaradyaan niya, kahalan niya. Fa innal ajab kana in ijab babul ilal kibir, lawang pamagtakabur imano siya. Mangdahi pamagtakabur, kibir, kahatian na to in kibir, amo na habayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tuod makasud surga in hamukmano siya sa hinga sa nakwang biyahanglop aong kibir, hapangatayan niya. Kibir. Amuk hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa gamdun nas. Hati sin kibir, amo na pailuhan mo in kasabunnalan. Pindahon mo in kasabunnalan, iban babaon mo in pagkahimumanon siya. Wal gurur, mangdahi pakibir, in ijabul mar'i bi nafsi, iban sin amuin pag akkal pag tipo hapagkahiniyamano siya o wasilatun ilal fukhur dan taytayan niya maon pa amuin fakhar ay maabbo pag-abbo high fried wal khuyala iban sampai may nang siya ikutan waqtikaro al khalq babaon niya yung pagkahinyamano siya alladhi huwa siya na amin min a'da masyur din ang mga sa lago-lago kangian hamano siya pahadi salat into ika julja na hamano siya hawa al-mutbi'u was-sukh al-muta' wa ijabu bin nafsi
man jama'a hisisiyo waliyadu billah, mahinang si manusia yaon mahinang niya sifat intu farkala ini fahuwa minal khalikin na in manusia and then ha mga manusia amuin na julja na atau nagkangi-ngi in kahalan niya hindi dunya labi hadlaw akhirat waliyadu billah. Wa man ittasafa biha si siyo magsipat kaniya ini yung kanin sifat fakad ba'a bigadabin min Allah yaon na duin dugal tantutuod amoin patut na in dugal mulka kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala wastahaqqul ajabul muhin patut impatut kaniya siksa amoin kahinaan siksa hina. Mga umat Islam amoyetto in baita sinjunjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Demikian ala tahjir min as-sukh. Paanibun kita din has-sukh. An Abdullah bin Amr qal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal iyyakum was-sukh fa innama khalaqa man kana min qablikum bis-sukh al-bukhl amarahum bil-bukhli fabakhalu wa amarahum bil-qati'a faqata'u wa amarahum bil-fujuri fafajaru rawahu al-Hakim. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anib kamu halli kamu ha amuin as-sukh unar to din siya ikabinsana ikajuljana in nakauna rin kaniyo sabab sin sila amuin sabab sin kaikot nila. As-sukh dihay ni yan al-bukhul ay ikot na yung kaikot mang dumaak kanila pamag-ikot na mahinang sila ikutan iban dumaak kanila pamugto ka sila sa na bugtuon nila sa inkasilasan nila iban daakon sila amoy pamagtakabur na magtakabur sila mahinang sila takabur atau amoy fujur daruhaka mahinang sila tao waliyadu billah daruhaka amoy tabi'ayon kaasangan. Waqala hada hadisun sahihun al-isnad rawahu Abu Daud waqala Albani sahihun rawahu Ahmad. Nah. Surga tuba liman kana hawahu taba'an li maradillah. Surga na karayawan na hisyo-syo in kaaunan sin hawa nafsu niya mafaagad niya hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tuba iban surga na liman wukiya sukha nafsahu hisyo-syo katamingan niya mapupo niya hapangatayan na in kaikot fakana minal muflihin na in kaaunan niya din ha mga tao nagparuntungan dunya akhir. Wa arafa nafsahu hakikata iban kaingatan niya in ginhagaran niya in kasabunalan niya fatawada'a lil haq na magpati baba siya magpatikupo siya akasabunalan wa hafada janahahu lil mu'minin iban hibaba niya hitaktak niya in dua fikpik niya hatay manghud niya bariman. Manallahu alayya murah-murahan hilil kaku sin Allah iwan wala alaikum iwan kaniyo bi makarimil akhlaq in sarayo-rayo pangadatan wa maaliha iwan sin sa taas-taas niya wa hafadana iwan mangman kita niyo parihalaon sin Allah katan min madariha dinha kamudaratan niya iban singkangian niya wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yattunain
pangadjian sing kita niyo sa rayaw-rayaw longta dahil ang mga mapatot na to ayaran amin binin si Pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam murang-murahan nakakawa kita niyo pangadjian din dito sa mahinang na to biya na sinari na mo lutuanan dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaladyaan daw taway na mo nagkasabot mabaya kami pahati biya sin ni Darul Islam Islamic Library ukab na siya yaon ha ini Santa Barbara siyo kamu mabaya biya mga mamas sa kitab amin kitab laung ta pi ang papini bihan amin hasupaya sa jari malawang ni manusia makakawasin pangadji amin di tayo maun sin Allah Ta'ala na mga yaon na kitab-kitaban lang ta pi ang papini na insyaAllah siyo mabaya yaon ukab pakataan mabaya mamasa insyaAllah subhanahu wa ta'ala yaon sa Santa Barbara ha ni Darul Islam Islamic Library insyaAllah murah-murahan tukbal na mo in pagsukur pakataan amoy in wala na mo tasih di malamod sa pakaladyaan na to ini insyaAllah ta'ala in mga yan katan biya na sinarina mo kunda kami magtungbas Allah ta'ala magtungbas sa wag na inyan hinang na to karna niya kasupaya sadya amoy in makapahampit kita niyo hakataw tayo mamuran na to isiyo-siyo in biya mga mabaya ini tumayma simpang Hindu amoy India simpang mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na India lauman sin dunya ini sampai kita niyo ini nakahampit insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa karon to magbalikin na microphone lang ta amoy magkhatam si pangadyan na to waktu ini para ito Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma lakal hamdu kama hadaitana lil-Islam اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتنا استغيث اللهم أصلح لنا ديننا الذي وسمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليه معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب